Sasa mama. Nakushukuru mwana. Engama lihumani lwenen wani tunaha no sakila kwenen habre wa mun muitalada makabini talada ihongu ni songo nawa ni ngovuye kwa handa momena mun ndichi tunaha no gusakila kutunen talako ijuran zambe mulonga ijuran zambe dimwekala ngovuye kuka dimwekala nawa ngovuye wumi yekala hoho mujuran zambe deci kudenu munenzi na kutunga ijo deci kure tunakwele lecho tunatambula kuhanda kuitila kwijo deci ne nawa inzambi anyikisweli mwane abure iwae akuenza kulonda echunawa shweshi kutambula ijuran zambe ilanga lwiyo luriho necho indirino chukuiluka ngahinecho tunapompe na wakwe chanyi olumwane mwana kuyula echunenzi na kushimura engamane napompe na wanyi engamane mwani chachuwai kuyula mwenomu langa ne mukwano katunafunda kutandikisha hena necho kudo ihina dimuda sweja kulema dichwatera kwanuka ndi mwani engamane jina dani Yesu Kristo na Yesu jina damdani mwa tunasakile ela mudiruki ela mubuli kudiruka dinalemo wanchuma china alemi kwanuka mazu chuna leti chuna kutenanyi chuduho anchulei eno ana sambiri tambula kwana kena kwa nyilonga yao katwana ke nyilonga yetu kudinza ambia kumkwera mwaka Yesu disha kumona kulema kwa chuma chana zati inza biha umu wami ino kutwesha kushakamani mwona akwesha na bana ofisika wani okay kuna kukenga kwanza kuna mweke shi hadami ikuna alete shineze ko tunasakile kuma ndanche shikosha kudenda ambari na inzambani kisweli na mwiruki chuma china zati inzambi muumu wami china kufira ni dazata umu neno na engamane ne tunasakile ngishima anakuni tunamani shimana ichine chukuyula necho nune mukufalera mukuya kuti amene inufaleli nukuya kuri Kristo Yesu tulejeni kuma isatu ikulete shamu ikudi Yesu imweruka imweranga amulonga chuma chatachi chakuya kuri Kristo Yesu tachi kurana kena kuitila kufuma konshiri en madana kena de kufuma konshiri enga madana kena neno charana kena necho netejene kana kamina mi Yesu Kristo de manta na ushia yuma yeji mempata mu mission kumana enga kwa chamcheri chimbuyira mu yulu chuma chamcheri chakuya na chimuyulu kuhitila kuchipapatsi ajimikeli kufana kusanguka kuhitila kumenji ajimikeli mchaka ntaka ajimikeli mchaka cha 2000 ichine yeno mwafuiri chakubula kuishimika mwade kushika mwiro ndene amulonga injila ya kuhitila mu kuri muntu nati izo singene kuhitila kushimikewa ichine yami chidine ya wamvara adi munu ne umaka chikaho kumkwera mwanta Yesu lero akutia wa mazu ilanga kushika na ufuko afa nikufa kumujimigane kushika mwiro ndene ne yena unu mazuna itambulire ilanga na mujimiko wanye mulonga yena ana mujimiko wanye ilanga kubalumkana ilinga he na balumuki deci chuma china shali ku impinji na ikwana kumujimika yena na afudira kumujimika ngai enga deci tunateni ne yena na tambule mazu kuri kutambula mazu na kuitia chakubula kurana kena ilanga kuri kutambula mazu haina mpinji ora muntu na rana kena deci ne muntu na tambule mazu yena rana kende diciri kwiruka netu nafumire wunu kunshiri dici etuna kuyora netu ati muna kosha tatu tatwa naone muna tuleje neno akwira muntu ashiku muyure muna kole neno tachi dana kena shirije kuti Yesu na kumkoya neno na kumwijeje neno ndi mwanta ikumi nako aijimikiri ndi chaijimikiru elimwe neno makaya kuti muyuro amna kuyura nami kwesikana no muna hoshi nei munu mukufuma muntu kumkwelera Yesu lero ilanga afa kufa chakubula kumkwelera anyi achakubula kumujimika
omuntu ko ya muyuru tahindi uga mukalunga enga mulonga nei aminawa nakuli chechiwa henam wani muntu na tweshi kutia mazu ilanga ni kuikwela wani ilanga onabuli kuikwela na mazu kuitia na iti ona na mwana kene wani uchiri kunshiri ilanga nei kuri ona unu ukutambula mazu hakuriana kena kuna ashali ho kumujimika ona na ateli kuya mulonga na famile kunshiri. Okay, so ni muna kushimna neni muntu kumkwela Yesu enga afode kufa ku ya muyuru era na mujimiki wani enga ilanga nzamye na hani nshimbi nenkantu eji manage izambi na shimu ni nini akwela muntu amwini watera kwela yumani kumujimika enga kuriana kena kuitela kumujimika muna amoni mwane kumana okay mulekene mu mukanda zambu danswadu muyuru langa izimikiri wani nei kuri kapondumu waringa mulonga harana kwa wairana kulusa wadinga mulonga nywendi wadinga na kumisa dichunu ana ringi mulonga mu waringi mbanshi mu waringi ikombe dichunu iumu agosha ninde mwana manta yewa mwini na kwenu da mwini ya weni utwa mwini netu nawa dichiu mkwa agosha ninda wana oshe rimweno mchakubela maana mulonga iu hiya na mweni mulonga kwa etwana chweli mulonga dichena agosha ninde mwanta ukanganu kanga chiwamba kenza muwanta weyi yena unindi nawo lelo lidna imparadisa dichiwani yena wamwekesheli chumanye wamwekesheli wuna muchima kufuma kuna kunshiri na kumweka ne kujiyena helungari mwenza na kwila ushimane nawo nei muntu na tambule mazu ilanga yena kumujimika nei nafwe wakashika dituna uchindere kuji ona kapondu waringi hakulusu ilanga mu mazu awasheli manteso wa mutambwe lindile nei ilanga yena kuna kwiza kulusu wenjilu na mulongo kufa ya ditu nei muntu unu ugutia ho mazu yena kuihemba ne kuikuhelene na tiho chakubula kuhelela ilanga nei muntu na ti mazu hakuriana kena inzambi angana kene kuna hashali mwana kuilangai kwenda kumujimika oni muntu nei nafwe urewa kwana kene ware. Okay, leo muna hoshi demu igushimina mwawosha mwatwa emwe twese nakudiko ashachi olole ni mwana ne muna kuhosha de yuma ingai ya nakola yuma yede muna hoshi de yuma yedi na wamazi muna hoshi muna kuditati kishena wena andishita chwa mwana bai munenga ko turagola jeje badi hanu eringa hi turaguteche wa sateka mwana anga man kwesikana mukanda wa Yohana chapter 3 verse 16 mwayiruka net anga man bible na mundi na chitangire no chitichi nasoneko kaka wayiruka haina mwana mwaka hanya ngana ngweni wose mwamfele la kafile kikuma atamenga na kwa Marati ngakana hosha chwa imazadu mukanda wa Yohana chapter 3 na verse ya 16 chasweshe inzambi ukenga antu ampata munu mwi mashina iye chude anu necho watwinkiri mwanindi konda muntu kwana kudana kena kuchipompero atamburu mwanya akataindi konda muntu akushimikawo atamburu mwanya akakaimuru taindi tasonekawo dichitare mwani ya ni kongo mwenye mpinji yeji mwe mkutanga mkanda wa nzambi bayo ufumisha mu mazu na kushamu itongo joka yeye chateka mwani chateka na chwa anasone kichacho wai nao kulonda muntu kumkuwerera ilangi enu neno muntu kwa ina kushimikawo heno uyira na assembly de kudana ke na shibijini yuma muna kuosha iyi tale mwani chuma cha kudizira nei ami nukuja hamwanenu mama necho mukuntwara kuti kuchota chanyilonga ndi kulonda wani na mulo nei utata udi na phone hano ichudi shinga ina ako panuko pashina mjai mwane na twala ngudi sompeshi amuna mulonga nguyi dichitongo joke neni kuyakona kuti sompeshi weruka nshimbi ishimba na sile kina muntu kuja mkwao chinga kuilanga hi kumujani yenera kumukasa yaka ku 25 aminu kuya kuti sompeshi nami sompeshe nezi mwani ngana keni amna mujahi umuntu
ne nuye nusompe shimweru kan shimbi chinawo shi yechunga mukungana kena mukungidisha mnukuidika mana mjeli amna jai monchu no samuna wuri ki amna jahana nami ngana kene ndenga yamna mujaha na yingi china dana kene na yingi nafuna namulonga aha dichidini mulonga dichumatongo jokeranga neno nemko ya kudinza amina kudana kene mukuyinga mulonga nzambi hinsompe shinyen Mroina walonga. Ilanga nshimbi, nina nshimbi na sone kumuichunga ya longa. Mronga na isone kinao kuja mundu chi chinjila. Muna mwani ndi inega dehi samu ya nshimbi. Nshimba na sone kinao na udi mronga ninza mchaka sompesha wakatara hanka hanshimbi ya mkanda wei. Anasone kinao kura uvumbi chinjila. Ewe ilu uvumbi ta hindi yenga mwari. Akusone kene rifudi wa ilu uvumbi. Muna mwani. Digital ne mu chota china